Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basitu ya Hafiz ya Hafizu ya Mu'min ya Mu'minu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Sakuru ya Malik ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Waqilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Daru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla
dhikruhu fi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walitina wa dzurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna ani syari ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna baligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman amin Allah Rabbal Alamin amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Mengatakan amin ya Allah ya Rahmanu ya Rahim anta jawadul halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dumateng sahibul bait Ibu Siti sak keluargi kawula hormati sumrambah dumateng sedaya para rawuh kang hormati. Sadanipun ngaturaken maksudipun monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dene wonten ing wekdal sakmenika kita tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan antawisipun inggih menika nikmat sehat lan sempat sehingga saged makemel wonten menika pangenan kangge nirakaken ibadah ingkang sampun dipun rutinaken setiap nalurba kanthi boten wonten alangan satunggalipun menapa. Shalawat wa salam mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha ashabipun sumrambah dumateng kita sedaya salaku umatipun. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kang hormati, monggo waosan tawasul dipun wiwiti kanthi dipun awali syahadatain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لابتغاء مرضات الله ولشفاعة رسول الله.